None reka nongere nguhe ikaze uwe mukunzi wacu udahema gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri News TV. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro gakomeye wamaze gukanda subscribe. Ibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusize inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kubibona gatanu kuri gatanu, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza aha ngaha kuri News TV. Nanone rero nyemerera untize umwanya wawe mutoya dufatanye kurebera hamwe aya makuru agiye atandukanye aba arimo gucaracara hirya no hino ku isi, dore ko aha ngaha ariho wasanga amakuru yizewe, ya makuru atariho ivumbi, ya makuru y'ukuri koko. Reka turebere hamwe aya makuru agiye atandukanye, zimwe mu ngingo z'ingenzi turaza kwibandaho, turaza kurebera hamwe umuriya mutwe wa FC Frever Congo ubarizwamo M23, uburyo ki bamwe mu bayobozi bawo bakuru batangiye kugenda bafatirwa hariya mu gihugu cya Uganda, ndetse hari n'ibiganiro birimo gukorwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na hagati y'uriya mutwe wa FC Frever Congo ubarizwamo umutwe wa M23, ndetse turaza kukubwira abantu barenga 70 babashije kuba bafungwa hariya muri komine ya Mugiga mu ntara ya Cibitoke, aho ngaho ni mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose rero reka tuze kubirebera hamwe, nyaboneka ntiwibuke gukanda subscribe, ako kantu rwose uhita ukandaho hepfo kakazogera. Reka tukubwire ko nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda usakirana n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Congo, hari umuyobozi wawo mukuru wabashe kuba yafatirwa hariya mu gihugu cya Uganda. Uwo nguwo nta wundi ni David Mubaraka, aho yaje kuba yafatirwa hariya mu nkambi ya hariya muri Uganda, aho ngaho ni mu majyaruguru ashira igihugu cya Uganda, dore ko aho ngaho mw'iyo nkambi yari arimo kuba yashaka abantu bo kuba yakinjiza mu mutwe wa M23 nk'uko byagiye bitangazwa na polisi ya kiriya gihugu cya Uganda. Mu tangazo ryasohowe na polisi y'igihugu cya Uganda, yasohoye itangazo ivuga ko yaje gufata uwo David Mubaraka nyuma yuko yamufashe arimo gushaka abo kwinjiza mu mutwe mu 23 kugira ngo bagende bafatanya mu bikorwa bigiye bitandukanye k'imirwano irimo kubera hariya mu burasirazuba bwa Congo, kugira ngo bagende bayifasha mu gukomeza igenda irwana n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Congo. Ibi rero bibaye nyuma yuko uyu nguyu usanzwe ari komiseri mukuru mu bya politike hariya mu mutwe wa M23 abonetse hariya mu nkambi ya hariya mu gihugu cya Uganda, ari nako abaturage bagiye batandukanye bahise batanga amakuru. Polisi ya kiriya gihugu cya Uganda ibasha kuba yahita imuta muri yombi byihuse cyane, kugeza ubu ngubu akaba arimo kubarizwa mu maboko ya polisi y'igihugu cya Uganda. Ibintu byaje guteza urujijo, aho mu minsi yashize hajya havugwa ibihuha ndetse n'inkuru zigiye zitandukanye ziturutse ku mutwe wa M23, barimo kuvuga ko bishoboka cyane kuba uyu mutwe ushobora kuba uhabwa inkunga n'igihugu cya Uganda, dore ko uyu nguyu nta wundi ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko igihugu cya Uganda nacyo kirimo kohereza abasirikari ndetse n'intwaro n'inkunga zigiye zitandukanye uriya mutwe M23, nyuma gato yuko yagiye akomeza avuga ko uriya mutwe M23 uterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi ugahabwa ibikoresho n'ibindi bikenerwa bigiye bitandukanye n'igihugu cy'u Rwanda. Yongeyeho ko iki gihugu cya Uganda nacyo kica muri humye kikabasha kuba cyayihereza inkunga zigiye zitandukanye. Ibintu byahise bitera urujijo mu baperezida ndetse n'abandi bavuga ari kijyana batandukanye, aho bakomeje kugenda bibazwa cyane ko iki gihugu cya Uganda cyataye uyu nguyu komiseri mukuru mu bya politike muri yombi, bakagenda bibaza niba igihugu cya Uganda kigenda gihereza ubufasha uyu mutwe wa M23, ntago byashoboka ko cyahita gita muri yombi uyu nguyu usanzwe ari umuyobozi mukuru wo mw'uyu mutwe wa M23. Ibi ngibi rero bikaba byaje gutera urujijo n'umujinya ukomeye ku mutwe wa M23, aho nta kintu wari watangaza, ariko bikavugwa ko ushobora kuba waza kwihorera hano ku gihugu cya Uganda cyabashe kuba cyafata umuyobozi waho. Kugeza ubu ngubu imirwano
imirwano igikomeje hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya leta ya Kongo, yo iracyakomeje cyane dore ko ikirimbanyije, aho iri gukomeza gusekiranya ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC. Ni ihuriro bagiye bahurizamo bakabasha kuba bifatanya mu bikorwa bigiye bitandukanye nk'imirwano n'ibindi bikorwa byo gukomeza guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho nk'umutwe wa Mayi Mayi wagiye utangaza ibintu bigiye bitandukanye binagoranye kubyumva, aho uyu mutwe wo wahawe inshingano zo gukomeza guhonyora ndetse no kwica urubozo icyitwa umunyamurenge wese ahava akagera, ndetse bakabasha kuba bamukorera ibikorwa bigiye bitandukanye bibi by'ikiremwa muntu, dore ko uyu mutwe ngo wahawe isezerano cyangwa se wahawe itegeko ryo gukomeza kugenda wongera amabariyeri ku muhanda, uduce usanzwe ugenzura buri wese unyuzemo akabasha kerekana ibyangombwa bye, ndetse akagenda apimwa mu buryo bugiye butandukanye, haba ku zuru cyangwa se ku bindi bice bigiye bitandukanye akabasha kwicwa, dore ko uyu mutwe wa Mayi Mayi bivugwa ko hari abavuye mu mutwe wa FDLR batangiye kugenda binjira mu uyu mutwe wa Mayi Mayi, kuko iyi FDLR tuvuga saa izi ngizi navuga ko ubuzima bwayo buri kugerwa ku mashi, ni nyuma y'ibiganiro byagiye bihuza ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu cya Uganda, aho byavuze ko bigomba kuba byajya guhiga uyu mutwe wa FDLR. Kugeza ubu ngubu ibiganiro hagati y'ingabo FARDC ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, ibiganiro byahujwe n'abacurabwenge cyangwa se icyo twakwita abakuru b'ubutasi, bahurira hariya mu karere ka Rubavu hariya muri Serena Hotel. Ibi biganiro byakoze ikintu gikomeye dore ko hafashwemo imyanzuro igiye itandukanye, hafashwemo imyanzuro hasinwamo n'ibaruwa yanditse ko igomba kuba yajya gufatwa cyangwa se iyi FARDC ndetse n'izi ngabo z'igihugu cy'u Rwanda igomba kuba yajya gufasha FARDC. Iki rero ni igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF, ngo nta kabuza kuba yajya gufasha uyu Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo abashe kuba yarimbura uriya mutwe wa AFDLR hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kuko wiganjemo abashenesteri basize bakoze amabara hariya mu gihugu cy'u Rwanda, aho kugeza ubu ngubu aba bajenosideri bagiye bakibumbira mu mutwe bakagwita FDLR, ndetse ko bagenda baterwa inkunga n'igihugu cya leta ya Kongo, ndetse bakagenda bahabwa ibikoresho bigiye bitandukanye na leta ya Kongo, ibintu bitumvikanwaho rumwe, dore ko uyu Felix Tshisekedi nubwo yaba yemeye kuba yakura uyu mutwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bivugwa ko hari abantu atakwemera ko bapfa cyangwa se ko babarimbura, dore ko iyo hari bamwe ngo yatangiye kugenda agira inama zo kuba batoroka uyu mutwe, ndetse uyu mutwe ukabasha kwitwa ko warimbuwe cyangwa se ko wavuye ku butaka bwa leta ya Kongo, ariko nyamaze havutsemo undi mutwe nawo umeze nkawo, ariko bikitwa ko umutwe wa FDLR warimbuwe ku butaka, ariko hari undi n'ubundi usanzwe ukora nkawo bisanzwe, bikavuga ko iyi ngiyi yaba ari prank yo kugira ngo u Rwanda rubashe kuba rwatekana, kandi koko hariho abandi barugera amajanja. Ibi ngibi rero nabyo bikomeje guteza urujijo rugiye rutandukanye. Reka tunyaruke hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho muri komine Mugiga mu ntara ya Cibitoki abaturage barenga 70 bamaze kuba batabwa muri yombi, abandi bagakorerwa iyicarubozo. Ibi ngibi rero ni umwuka mubi uri hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aho abapolisi batangaje ko hari abo bagenda bata muri yombi bagiye batandukanye. Reka tuyisesengure, abantu bagera kuri 76 babashe gutabwa muri yombi, harimo imbonerakure zigera kuri 40. Aba ngaba ni abagerageje kuba bakambuka umupaka hariya mu gihugu cy'u Burundi bashaka kuza mu Rwanda, cyangwa se ukaba witwa ko wigeze wagera mu gihugu cy'u Rwanda, byonyine bahita bagufata amateku bakagufunga. Ibi ngibi anari byo byakomeje kugenda bikurura umwuka mubi
hagati y'izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage, aho abaturage bavuga ko batagomba guceceka kw'iyicwa rubozo bakorerwa. Ese kujya mu gihugu cy'u Rwanda niba byaba byarabaye amahano bakabisobanurirwa cyangwa se bagashyiraho iryo tegeko ryo kuba babujijwe kuba bajya mu gihugu cy'u Rwanda, bityo bakabizibukira burundu, aho abatuye kiriya gihugu hariya mu ntara ya Mugiga, aho bavuga ko aba ngaba babangamiwe no gukomeza kugenda bafungwa bazira ubusa. Ibi ngibi rero bikakomeza kugenda biteza umurindi ku mashyaka agiye atandukanye, amwe ategamiye kuri leta, aho bivugwa ko aya ngaya ashobora guhita abona aho yamenera mu